baze bivuge ko ahubwo none mbere mushaka ko bivuga ari n'abandi benshi cyane ndashizwe none ndapfuye. Haleluya. Amen. Ya muntu n'imbaraga z'Imana ariko zikorera muri repentance zamufashe. Yarazungurutse ahantu henshi hatandukanye. Yambwiye amashanyarazi yambwiye sinababwira ariko yambwiye ati aha na binjirayo nk'uko umuntu yinjira mu nzu ariko ninjiye hano aha muri repentance ndayiga uwo munsi wa mbere nafashwe uwo munsi wa mbere imbaraga z'Imana zamfashe. Haleluya. Umva ikintu gikomeye arambwira ngo asubiye iyo ikuzimu kubera ko misiyo bari bamuhaye y'ishengero yamunaniye yasanze igisagara yarabaye ko hari ikuzimu niho igisagara cyasambutse cyose kubera imbaraga z'Imana zari hano gisagara ahantu yari habaye ikuzimu cyasambutse bagandaye n'icyari gisigaye tuva tugisenyaguye cyose abadayimoni bayereye babura aho bihishe. Kandi ngo nibaza ngo bikomeye cyane ngo bibikora mbega umenya ibintu bisanzwe hari umuntu umwe akashinga intare avuze gusa icyo Imana yakoreye hano ikuzimu hamanuka amabombo mu ntare umwanya w'intare gusa ibaze isengesho hakoroka amabombe ibisagara bigasha hagasigara imirambararo y'abadayimoni. Agenzeyo rero bamubwiye ko isoko twaguhaye yakunaniye bamukubise inkoni ibihumbi bibiri kubera ko ubushobozi bari bamuhaye bakoreshe bwananiwe. Ikindi kintu gikomeye yambwiye nababwiye ngo jewe ndakunda eglise ndayikunda cyane ariko byasubiye kwikunda cyane yinjira mu mitsi mu magufa mu isokoro mu nyama no gukunda umubyeyi wacu Imana yaduhaye. Haleluya. Yambwiye ngo hari umunsi umwe yigeze kuza ntiyamusanga arinjira atwaye ariko yarinjiraga ngo ariko umunsi yamusanze hano ntiyakaramusengera ariko niwo munsi imbaraga z'Imana zamufashe ubushobozi bw'Imana buramucakira agasohoka. Yari afise ubushobozi butuma yihindura inzoka imbwa akihindura nk'isazi agaca kuruka akagenda. Wari kageze hano yakoresheje amareba yiwe kugira ngo ashobore kunyika iranga imbaraga z'Imana ziramukomera. Haleluya. Haleluya. Berekana kubwire ngo iri shengero nta muririmo neza bisobanukirwe ushobora kuba ari ngaha utarizera neza hano hantu hari imbaraga z'Imana hari ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Wahandi yatwaye abantu benshi cyane wari kageze hano byaramunaniye biranga ni ukuvuga ngo mu bananiwe kugenda kugira ngo abacane nabo burimo haleluya uba waragiye wewe ariko kubera imbaraga z'Imana za repentance uricayeho kandi ucana uragwa ukaja mu byaha cyangwa ugapfa. Wibaza ngo shetani ujya n'umukuru w'abarozi mu rwego rukomeye ari inzaza hano abaje ku busa tume na shetani narimubajije timona abantu babacana bagapfa n'abangana bagapfa hari n'abo ntwara ibitekerezo ubuzima bwabo ukamubona agenda ariko atakiri umuntu yapfuye agenda ariko atakiri ariko abana b'Imana abarepentance barira byaramunaniye. Pastor yatubwiye ngo umurozi aroga ishengero ry'Imana azova
hafashwe umukuru wawe amaze gufata umukuru w'abarozi yafashwe babandi barasigaye abo n'abana tugiye kubabona mu mirimo n'izina rya Yesu. Arafashe ibintu byinshi byose muri iyo bivuga ariko tuzona niwe yabyivugiye hano yarabyivugiye hano none amaze kuri radiyo turaza kubivuga kuri radiyo turabivuga ko yafashwe kuba abarozi yafashwe